Mimi kwa majina ni Honorable Kambale Shasemba Adrie. Niko mwanabunge, yani député honoraire kuchaguliwa ndani ya vile ya Goma. Na kulingana na swali lako, mimi wakati nilipata habari kwamba M23 inaingia Goma, nikaamua kuchunga nao, nikaenda ona wakubwa viongozi kutafuta kujua ni nini kipya au ideolojia gani wanatuletea. Waliponielezea, nikaona kwamba mawazo ya kwao na yangu inaambatana. Mimi kama mwanabunge, mimi kama mtu aliyekuwa mwanabunge, sababu yale ambayo walieleza ni yale ambayo nilikuwa nikitarajia kupiganisha wakati nilikuwa fonction. Ndio maana nikaamua kuwafuata na nikaenda fanya mafunzo, yani ideologie militaire et politique, na ni formation militaire et idéologique, na nika adhéré au mouvement. Ndio maana leo niko cadre AFC bar M23. Yenye mimi nilifurahisha mkuru zote ni kwamba kulikuwa ukuru wenyewe ilikuwa intitulé refondation de l'État, na ingine ukuru ya pili ilikuwa ni conflit yenye inamaliza plus de 30 hapa province yetu na kwa ujumla ndani ya republika yote. Wakati unapata ile ideologie au cours yenye inaonesha juu ya refondation de l'État, unakuwa edifié sana. Juu utakuta vraiment l'État yenye ilikuwa, l'État zenye zilipitaka zilikuwa vraiment hazitumike kwa kusema raia kwanza, sawa vile Wafaransa wanasemaka le peuple d'abord. Sababu refondation de l'État, wakati wanakugiza mletai, wanakuonesha kwanza kama raia ndio kwa mstari wa mbele, yani kitu ambacho kinaweza kuwa kinagandamiza raia. Mouvement AFC M23 inakrejete mbali ile kuri, inaonyesha kama raia anapaswa kuwa kwa mstari wa mbele na valere zake zote, sawa vile mpasha habari unaangalia wakati uliopita tulisha hapa ndani ya province Nord Kivu. Sisi watu tunajua tuko wazaliwa wa hii province, tunajua mambo yalikuwa yanapitika hapa ndani ya province. Kama sasa mfano njia ya kwenda Grand Nord Busendo, njia wanaita kwa Busendo, kusema utoke hapa Goma kufika Busendo, kupita Busendo kufika Butembo au Beni, Ngamu za Kirumba, ilikuwa kwanza ni wanzo omba Mungu, maombi mrefu kuonesha kama Mungu kusaidia kupita ndani ya njia. Problem gani? Ndarahama. Lakini kwa leo après M23 utakuta kwamba mtu kwa naenda tu hata usiku mchana, ukapata mtu wa Kirumbu na kuya siju Kibirizi, ukapata mtu wa Kibirizi unaingia Kiwanja, ukapata mtu wa Kiwanja unaingia Goma, ukapata mtu wa Goma unaingia Nyamirima. Saa yote unapenda utaingia, hakuna shida. Jambo lingine, mpasha habari, mtaa wa Ruchuru, territoire ya Ruchuru kule sasa ngambo ya Roma ya Binza, mtu mbele aende ile mashamba yake, hata Kiwanja vilikuwa nafanyika mbele, mkaje ndele mashamba yake bendera hamu kwa basha estore kule mataxe zabo batu ya nchi kigeni. Ndio bana kuyatia mwinchi yetu loi, bana impose mbele mtu alime shamba, inafaa shamba yako inafaa balipe kwanza droit ya kulima kitasi, na siku utakomalisha ile chakula unapatia tena kwa ile mimea. Kama ulewesha msika wako anataka funga ndoa, ule msika mkubwa wa wale watu wale bandara mkubwa watakomanda watakuwa na kuambia nipe mbuzi yangu. Kama upate ile mbuzi, maisha tafanyika. Na siku ule msika talunga, lazima ule komanda kio kuambia nipatie kuchakula yenye mlitayarisha ndo kama msika yako au garso wako. Kama hulete ile chakula hamupatie mpasha habari ile msika, ngalawa talunga vitu vyote kadosi jina tu wale mpatia watakuwa bebe usiku. Lakini unaangalia prayer ya mfumaya AFC M23 vile vitu vilishakoma. Leo mtu kwa naosha msike wake na
kula mali yao kama kawaida, upita wa muyomba, unaita washangazi, wanafanyisha ndoa, watu wako ndalima mashamba bila shida. Na leo ndio mashamba zinaendelea mpaka zinafika karibu na mtu wa Kitsuru pale Rwindi. Ndio utakuta mtu kuna lima shamba yake bila tatizo, anakumalisha mimea yake, anarudia kwa nyumba. Ndio maana scientific ideology anaona gisi bako naleta usalama au kimya ndani ya province, ubia ndani ya mji yenyewe wanafika ndani sawa vile Kiwanja, Goma, Kirumba, Nyamirima, sijui Bukavu na popote kwenye waisha kamata. Nikasema ana lazima ni